murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha turi ku itariki ya 25 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Uyu ni wa mwanya w'amakuru y'akarere kibiaga bigari ariko agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kubabwira ko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyagize ibyago, hari abasirikare bagera kuri 3 muri Mozambique baguye mu mirwano yari kaze cyane mu gace bita Machomiya, ariko ibyihebe bigera kuri 290 byose bita ihasiga ubuzima. Tujye kugenda turebera hamwe aya makuru akomeye cyane, byagenze bite, ese imirwano yari imeze gute, yakoreshwagamo imbunda zimeze gute, byose ndabifite imbere yanjye, ntujye kure ugiye kumva byinshi bikomeye cyane kuri inkuru. Muri amakuru kandi turaza kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, tubabwire inkuru ikomeye cyane imaze gusohoka muri aka kanya igarutse kuri Letona Colonel Ngoma. N'amakuru mashya cyane amaze gusohoka muri aka kanya, bimaze kwemezwa n'ibiki byemejwe, byose ndabifite imbere yanjye, ntujye kure ugiye kumva byinshi bikomeye cyane kuri Letona Colonel Ngoma. Muri amakuru kandi turaza kwerekeza muri teritwari ya Masisi, turebere hamwe amakuru akomeye cyane. Turaza kwerekeza mu mudugudu w'amahanga aho umwana arimo kurira nyina ntiyumve, kandi aho abagabo barimo kumvana imitsi. Amakuru aturutse muri teritwari ya Masisi, abarwanyi ba FCM 23 intare za Sarambwe bamaze kuva mu birindiro bita mahanga. Bitewe n'iki, bigenze gute, byose ndabifite imbere yanjye. Abaturage bari hehe, abaturage bahungiye he, mufitiye amakuru akomeye cyane aturutse hano imahanga. Muri amakuru kandi turaza kubabwira ko ingabo zigera ku 1,200 za Angola zimwe zirimo kuva ahitwa Karemi zerekeza Baraka. Hanyuma rero baje gukora iki, byose ndabifite imbere yanjye. Nibihe bikoresho bazanye, SM 23 ifite ibihe, byose ndabifite imbere yanjye, ntujye kure ugiye kumva byinshi bikomeye cyane. Turaza kugaruka kuri operation ikomeye cyane, operation ikomeye cyane. Ese koko General Sultan Makenga Emmanuel nawe yaba yarasiwe mu gitero cyabereye Rubaya mu gace bita Kasuku muri teritwari ya Masisi hariya Irubaya? Ese koko nawe yaba yarasanywe na Letona Colonel Ngoma nkuko amakuru yatangiye kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga? Ntujye kure, amakuru ingenzi, amakuru akomeye cyane ndafite ahanga. Ese barashe muri aka gace General Sultan Makenga ari mu kahe gace? Kubera icyo batamurashe kandi nawe yarari muri biriya bice? Ujya kumva amakuru akomeye cyane, by'umwihariko ku buhanga bukomeye cyane bwa General Sultan Makenga Emmanuel, nyiri gupanga, nyiri bitendo, umugabo urasa kandi agahamya. Umwe mu basirikare bakomeye cyane muri aka karere k'ibiaga bigari, umugabo warwanye intambara yo kubohora igihugu cy'u Rwanda, intambara yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. ndavuga urugamba, umugabo warwanye intambara ya mbere ya Kongo, iya kabiri ya Kongo. Uyu mugabo n'umusirikare ukomeye cyane. Nujya wumva General Sultan Makenga Emmanuel, ujye witonda, ndagira ngo gato tumugaruke mu kanya gato cyane. Ese barashe muri aka gace, uyu mugabo arihe, kubera iki batamurashe? Byose ndabifite imbere yanjye. Hanyuma rero ndagira ngo unyemerere urebe munsi ya video kuri ako gakumwe kareba hejuru, babyita like gato cyane. Nkufitiye page ziremereye cyane kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Nyemerera ukande munsi ya video ahantu handitse ijambo bita subscribe cyangwa se sabone, ubundi dukomeze kubana 5 kuri 5. Nitwa Emmanuel Musabyimana, urimo kumva isimi ryacu. Mwayikaze muri amakuru akomeye cyane agiye kugaruka hano mu karere k'ibiaga bigari. Ndaza kwerekeza mu gihugu cya Uganda, nkubwire ko abagore basomanye mu ruhame aka kanya bahise batabwa muri yombi. Kubera iki, byagenze gute, byatewe n'iki? Gusomana n'umuntu ntabwo byemewe mu gihugu cya Uganda. Ufitiye amakuru akomeye cyane, ufitiye amakuru yo ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Fizi mu Minembwe. Bihagaze bite? Ese koko abasaza baramutse neza, abakecuru baramutse neza, abana bagiye ku mashuri nkuko ibitangazamakuru byahariya mu Minembwe biba bibivuga?
ndagira ngo nkubwire ko mufitiye amakuru akomeye cyane yo ku mirongo y'imbere ku rugamba ahitwa Puezero. Gato cyane amasegonda abiri nsome ku mazi ubundi ngaruke nyatotora nyasasanura nkubwira byinshi bikomeye cyane by'umwariko kubikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Intumwa cyangwa se delegation iyobowe na Kayumba Nyamwasa igomba guca i Burundi ikava i Burundi yerekeza Kinshasa. Baje gukora iki? Byose ndabifite. Mufite amakuru menshi rero, reka nsome ku mazi ikasi. Murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha, reka twinjire muri amakuru ku buryo burambuye, ariko nyemerera gato ubanze urebe munsi ya video kuri like ukandeho nimba utari wakandaho, ariko kandi unyemerere ndakwinginze urebe munsi ya video urebe nimba urimo kubona ijambo bita subscribe cyangwa se sabone cyangwa se join, kandaho ubundi tujye tubana 5 kuri 5 aya makuru utazajya uyabona yamaze kuba umuranzi. Gato cyane turi kumwe na filime cyangwa se chano bita ihogoza films wayisura ubundi ukajya wirebera filime nyarwanda. Gato cyane rero reka twinjire muri amakuru ku buryo burambuye, ariko mbere ko tugaruka kuri Lieutenant Colonel Ngoma turebera hamwe uko operation yagenze, tubabwira ko Lieutenant Colonel Ngoma amakuru arimo kuvuga ko uyu mugabo yarashwe na leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se iraswa rye ryagizwemo uruhare na leta zunze ubumwe za Amerika. Ngiye kuza nkubwira uko byagenze. Amakuru aturuka mu gihugu cya Mozambique ataremezwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri habaye imirwano ikaze cyane irimo ingabo z'u Rwanda, ingabo za Mozambique ndetse n'abagizwe n'umutwe uzwi nka Local Defense ugerageza kwirukana leta ya Kisilamu mu midugudu ikikije umuhanda w'igihugu nimero 380 ahagabwe igitero ku cyumweru ku modoka zari ziherekejwe n'abasirikare. Amakuru rero aravuga ko amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko imirwano yabereye hagati y'imidugudu ya Novo Zambezia na Veko Kongoreso mu karere ka Machomia. Ingabo za leta zirashaka kongera kugenzura ako gace ndetse no gufungura uyu muhanda rero wafunzwe kuva mu ku cyumweru habaye igitero cyagabwe kuri izo modoka zari ziherekejwe n'abasirikare. Amakuru rero aturuka mu gisirikare muri uwo mujyi wa Machomia avuga ko imirwano yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Gashyantare umwaka wa 2026 yahitanye abantu benshi, abandi barakomereka ku mpande zombi. Amakuru rero akavuga ko bapfuye harimo nibura abasirikare 3 b'u Rwanda, ariko kandi amakuru akavuga ko mu byihebe ahangaha haguye ibyihebe bigera kuri 290 n'amakuru arimo guturuka muri Mozambique, ariko u Rwanda rutari rwemeza. Turaza kugenda tubirebera hamwe n'amakuru arimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu bitangaza makuru byinshi bigiye bitandukanye ariko byandika. Reka dutegereze tuze kureba ikiri buze kuvugwa. Hanyuma rero tuvuye ahangaha reka twerekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, aho umwana arimo kurira nyina ntiyumve. Ni urugamba rukomeye cyane rurimo kubera muri teritwari ya Masisi. Amakuru ingenzi rero mbere ko tugaruka kuri Lieutenant Colonel Ngoma bivugwa ko mu kuraswa kwe byagizwemo uruhare na leta zunze ubumwe za Amerika. Munyemerere tubabwire ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Gashyantare umwaka wa 2026 amakuru ingenzi arimo guturuka muri aka gace aravuga ko abarwanyi ba FC 23 intare za Srambwe igisirikare cya leta ya Kongo FARDC wazarendo FDLR bakocoranye ku buryo bukomeye mu gace bita Mahanga umudugudu wo muri ako gace Butsike Gurupoma ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero aturuka mu nzego zitandukanye zaho imirwano yabereye by'umwariko aho ngaho ahitwa Buhimba
Amakuru rero aravuga ko ingabo za leta ingabo za leta zageze ahitwa Ibuhimba mu gace kegeranye neza na teritwari ya Warikare, zigaba ibitero bikomeye cyane ku barwanyi bara FCM23 intare za Sarambwe ahitwa Imahanga. Inkuru rero dukesha imboni zacu bandakava bacu les informateurs locales la advanced party bacu baryamiriye amajanja ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mudugudu wa Mahanga, bamaze kutubwira ko rero abarwanyi bara FCM23 bakoze repli strategique muri aka gace bita Mahanga. Muhatazi repli strategique no gusubira inyuma ako gace ukakavamo cyangwa se ukakarekura. Ariko kandi abandi baturage by'umwihariko batuye muri ako gace babwitangazamakuru ko imirwano y'aba barwanyi basakiranye guturuka ku munsi w'ejo, bikavuga ko rero abarwanyi bara FCM23 baje gusubira inyuma muri ako gace. Abaturage rero bikavugwa ko barimo kugenda bahunga bava muri ibyo bice bamwe berekeza mu mashyamba. Abarwanyi bara FCM23 basubiye inyuma mu ishyamba riri hariya mu gace bita cyangwa se muri sheferi bita Osobanyungu, nkuko amakuru arimo guturuka muri ibyo bice. Hagaragaye kandi guhunga kw'abaturage, imiryango myinshi yihutiye kuva Mahanga ihungira mu bihuru ndetse abandi bahungira mu mashyamba. Ntacyo rero uruhande rwa FCM23 rwari rwatangaza kuri iyo mirwano ndetse no kuba bavuye muri ibyo birindiro byari biri mu gace bita Imahanga. Aha naho dutegereje itangazo riraza gusohorwa na FCM23 intare za Sarambwe. Tugarutse kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi mu gace bita Kasuku hariya muri Rubaya cyangwa se mu mudugudu cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Amakuru y'ingenzi rero aravuga iki muri aka kanya? Amakuru aravuga ko hano muri Rubaya habaye ibitero bikomeye cyane ku munsi w'ejo. Ubu tuvugana amakuru arimo guturuka muri biriya bice aravuga ko Lieutenant Colonel Ngoma yarasiwe mu bitero bikomeye cyane ubwo abarwanyi bara FCM23 bagabweho ibitero bikomeye cyane ku itariki ya 23 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 mu bice bikikije Rubaya. Habaye isibaniro ry'imirwano nyuma yo kugabwaho ibitero muri kara gace. Amakuru rero aravuga ko ingabo zo ku butaka wazarendo, ingabo za leta ya Kongo FARDC FDLR bagabye ibitero mu bice bikikije agace bita Rubaya. Na FCM23 biciye ku muvugizi wayo Bwana Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zagabye ibitero mu gace bita Rubaya nyuma yo nyuma yaho baje kugaba ibindi bitero bya drone mu nyubako yari irimo abayobozi bara FCM23 cyangwa se abasirikare bara FCM23. Kugera isaha amakuru arimo kugenda agaruka ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza ko Lieutenant Colonel Ngoma yarasiwe muri icyo gitero. Kuva byatangazwa ko uyu mugabo yarasiwe hariya muri teritwari ya Masisi mu gace bita Rubaya, nta murambo uno mugabo wari wagaragara cyangwa se wagaragare ari muzima. Nta makuru rero arimo guturuka muri ibyo bice. Urujijo kuri aya makuru, urujijo cyangwa se urujijo kuri iyi ngingo. Lieutenant Colonel Ngoma nta murambo we ndetse nta nubwo agaragara ari muzima. Ibi bintu rero birimo birateza urujijo by'umwihariko ku bantu benshi barimo gukurikiranira bya hafi iby'urupfu rwa Lieutenant Colonel Ngoma. Ikindi cya kabiri nago la FCM23 yari yatangaza iby'urupfu rwa Lieutenant Colonel Ngoma. Abasesenguzi cyangwa se bamwe by'umwihariko abakunzi ba FARDC baravuga ko Lieutenant Colonel Ngoma yaba yarasiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, hanyuma abari hafi bagahita bamutwara ahantu hatazwi kugira ngo bizatangazwe ko Lieutenant Colonel Ngoma yaba yaragiye mu bundi butumwa cyangwa se yaba yaraburiwe irengero. Aka kanya rero abo ku ruhande rwa leta barimo barasaba ko na FCM23 yashyira hanze umurambo wa Lieutenant Colonel Ngoma. Ariko kandi abandi bantu bagiye batandukanye barimo gusaba na FCM23 gushyira umucyo kuri iki kibazo cyangwa se kuri amakuru arimo gucicikana kuri Lieutenant Colonel Ngoma.
Amakuru ingenzi rero nayahe ubu tuvugana. Amakuru aravuga ko Leta Colonel Ngoma yari hariya mu nzu iri hariya irubaya. Leta Colonel Ngoma wari umuvugizi wa gisirikare wa LE25I02I2026 yishwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gitero cyifashishijwemo indege zo mu bwoko bwa Chayihong. Amakuru rero aravuga ko icyo gitero cyagabwe n'ihuriro rya leta ya Kongo FARDC. Amakuru rero aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga ko abacancuro b'abazungu ba Eric Prince babifashijwemo na leta zunze ubumwe za Amerika aribo batanze amakuru, cyangwa se leta zunze ubumwe za Amerika arizo zatanze amakuru ahari bano bayobozi. Hanyuma rero bituma babatrackinga. Hanyuma rero bikavugwa ko kandi abandi basirikare bijoyininze muri LE25I02I2026 aribo bashobora kuba baragambanye bagatanga amakuru aho bano barwanyi cyangwa se aho bano bayobozi barimo kwerekeza. Bikavugwa ko rero abacancuro b'abazungu batrakinze bano bayobozi ba LE25I02I2026 aho bari bakoresheje icyo bita amplechip, bigendanye kandi nuko bamwe mu basirikare bijoyininze mu barwanyi ba LE25I02I2026 bagiye bambikwa icyo bita microchip mu mubiri wabo. Aka kanya rero akaba ariyo mpamvu birimo gutuma aba barwanyi barimo kugenda babatrackinga bakamenya aho baherereye. Ngira ngo mu kiganiro kiri live ngira ngo nasobanuye uburyo ki na LE25I02I2026 ifite ubwirinzi. Umunsi umwe igahanura drone, ubundi igashubika ibisasu, ariko undi munsi bakaza bakarasa ibisasu. Ngira ngo ibyo bintu nabisobanuye. Hanyuma rero wenda nsobanuyeho gato ukuntu bigenda. Intambara iri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa nkaho yamaze guhinduka iy'ubucuruzi bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika ihamagara abarwanyi bara LE25I02I2026 ikabigiraho inshuti, ikababwira ko hari amakuru yamaze kumenya yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kubagabaho ibitero. Hanyuma rero LE25I02I2026 igatanga ikiguzi kugira ngo babahe ibikoresho bizakumira amadrone ndetse n'indege. Hanyuma rero nyuma yo kubigura leta ya Kongo ikaza ikagaba ibitero, hanyuma na LE25I02I2026 ikabishumika. Nyuma rero yo kubishumika, leta zunze ubumwe za Amerika ihita ihamagara igisirikare cyangwa se ihita ihamagara Kongo iti hari ibikoresho bishobora gutuma radari za LE25I02I2026 zitabona izo ndege zanyu. Hanyuma rero ibyo bikoresho bakabigurisha leta ya Kongo. Nyuma yaho leta ya Kongo ikaza ikagaba ibitero ku barwanyi bara LE25I02I2026. Hanyuma rero ibyo bitero bikagera ku ntego. Nuko nguko leta zunze ubumwe za Amerika irimo gukora hano ku butaka bwa Kongo. Bandi magambo irahondanisha imitwe abavandimwe bahanganye, ubwo ndavuga abakongomani yaba M23 ndetse na Kongo. Ubu tuvugana rero leta zunze ubumwe za Amerika iyo iba itari muri ibi bintu, iyi ntambara iba yararangiye kera. Amakuru rero arimo guturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano yongeye gukomera cyane, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi amakuru akavuga ko ahitwa mu Bidego ndetse no mu gace bita Karingi harimo kubera imirwano ikomeye cyane guturuka ku munsi w'ejo. Amakuru rero aravuga iki muri aka kanya? Amakuru arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. MRDP twirwaneho 23 ineza sarambwe bakomeje gukumira ibitero bikomeye cyane byagabwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, imitwe ya wazalendo FDLR, ingabo za Tanzania, ingabo z'u Burundi mu bice bita Bidegu ndetse na Karingi. Nkuko rero amakuru turimo guhabwa n'imbone zacu ziri muri Kivu y'Amajyepfo, twe ntago turi buze kubabwira ngo abasaza baramutse neza, ababyeyi baramutse neza, ababyeyi bagiye guhinga, abanyeshuri bagiye mu mashuri. Reka mbabwire ko ivumbi ririmo gutumuka nkuko amakuru ingenzi arimo kugenda abivuga. Ni ibitero byagabwe guturuka ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki ya 24 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 mu masaha ya saa 12 za mu gitondo. Kuva ku munsi w'ejo n'aka kanya umwana arimo kurira nyina ntiyumve.
Hanyuma rero ibintu byamaze kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibikorwa bya gisirikare bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba ikomeje kwiyongera, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri aka karere agaragaza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, iza Angola ndetse n'imitwe yitwaje intwaro izwi na wazaniro na FDLR, abacancuro b'abazungu bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Serbia. Amakuru rero aravuga ko imirwano yongeye gukomera cyane mu duce dutuwe n'abaturage, nubwo bivugwa ko ibi bitero birimo kugabwa mu birindiro bya LE25I02I2026 twirwaneho MRDP Mouvement Révolutionnaire Dignité du Peuple muri teritwari ya Karere Masisi, by'umwihariko mu gace ka Rubaya haravugwa ibitero byagabwe muri aka gace FARDC ndetse inifashishije indege za drone zitagira abapilote. Amakuru rero atangwa n'impande za leta ziravuga ko zagabye ibitero bigamije gusenya ibirindiro by'abarwanyi ba M23 twirwaneho no kwisubiza uduce bambuwe. Ku rundi ruhande la LE25I02I2026 twirwaneho ivuga ko ibyo bitero byakozwe mu buryo budatoranyije, aho bigwa cyangwa se aho hagiye hakoreshwa icyo bita blende bombing igashinza ingabo za leta ya Kongo FARDC kurasa ibisasu mu duce dutandukanye tunatuemo abaturage, bigateza impfu z'abantu benshi bagiye batandukanye. Rubaya rero ni agace gafite akamaro kanini cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hanyuma rero tugarutse muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru aravuga ko twirwaneho MRDP M23 intare za Sarambwe bamaze kwirukana coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bakabirukana ku rwego ruri hejuru ndetse bakirukanka amasigamana bakabambutsa umugezi bita Rwiko, aho bashakaga kwinjira muri centre ya Minembwe ndetse kugira ngo bajye gufata ikibuga cy'indege cya Minembwe. Amakuru rero aravuga ko ingabo za Angola ingabo za Angola zamaze kugera Kareme, aho zigiye kuza hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuza guhangana n'aba barwanyi ba LE25I02I2026 intare za Sarambwe. Hanyuma rero n'amakuru rero akomeje kugenda aturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Andi makuru rero aravuga iki muri aka kanya? Nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagabwe muri teritwari ya Rubaya ndetse bikavugwa ko byahitanye umuvugizi w'abarwanyi ba LE25I02I2026, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gutangaza ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yayirangije. Ibintu abantu bafashe nko gushinyagurira, by'umwihariko bakomeje guhangana, by'umwihariko abarwanyi ba LE25I02I2026. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijambo rizwi nka State of the Union yagejeje ku banyamerika, yavuze ko mu gihe gito amaze atangiye kuyobora kiriya gihugu yashoboye guhagarika intambara 8 zo hirya no hino ku isi. Ni intambara yavuze ko ziriya harimo ya Israel na Hamas, Israel na Iran, Pakistan n'Ubuhinde, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umva uko yabivuze uyu mugabo, ati nahagaritse intambara ya Pakistan n'Ubuhinde, Iran na Israel na Iran, Israel na Hamas, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Thailand na Cambodia, Armenia na Azerbaijan, Misiri na Ethiopia, Serbia na Kosovo. So ni intambara uyu mugabo yagiye avuga yahagaritse. Muri aka kanya yego wenda bisa nkaho wenda umwuka mubi wari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wenda usa nkaho wagabanyutse, ariko abarwanyi ba LE25I02I2026 ndetse n'igisirikare cya leta baracyarwana. Hanyuma rero sinzi wenda uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabivuze, kugira ngo wenda mutange ibitekerezo hasi muri comment, mugende mutubwira. Ibi bintu rero byafashwe nk'agashinyaguro bigenanye n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uganda rero amakuru rero aravuga ko
Amakuru aravuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umugaba w'igisirikare cya Uganda PDF yayoboye inama ya mbere y'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Uganda nyuma yuko atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Abagore muri Uganda basomanye mu ruhame. Mu gihugu cya Uganda, polisi yo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Uganda yatangaje ko yafashe abagore babiri bari mu kigero cy'imyaka 20 basomanye mu ruhame mu buryo ariko bivugwa ko ari abatinganyi. Reka dushimire abantu mwese mwarimo dukurikiye muri amasaha tubabwira ngo amakuru nakagaruka sana sana.